ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Abikiriza omudini y'ekisiramu okushabwa ebinebindi nk'omugumu gwokonja kwetegurira ekisiibo nagite Ramadhan nibwanyuma y'okuheza swara ya zuhuri amuziki gwa bakjamia aho mu rurembo rwa Mbarara. Okusara n'okwegesa kwakwebembirwemu imamu w'omuziki ogu Sheikh Abdal Fatah. Ogyagaruka yise n'abikiriza emigenzo ibine kukoratera okwezi kwa Ramadhan. Mwabasha inamacyara ngasiba wowe bagavuye kimanyi muyize bakutanga musinike message ate bose ka message mugamba nti sokongeke mugambe indekera byara kujya kumuvira ku yoge mu mugambe indekera byara neto inda sibu kukwa ate no gukora ki ogandi kumoya yafuta derefya cheka mitwarize ombwire obo nagira ngo ni kikuru. Quran mwezi wa kusoma Quran bali nisome Quran ekisira mutangike ekikuliza muzikumunye tikiri upata Quran yisomeko. Abebembezi b'Ubuyisilamu bayinja kugamba nabwo mbeka ekizimbe nkikikirya ekizimbe kituka kimusya abantu bahiye sente hayina n'abantu raganise nsima na president abo kuturaganisa kutereza sente konkezi tutakabonere eshaha yona ntusubira kuzibona inshallah konke ekizimbe kino nkigendo n'ishonku kireba kibaririwe biliyonizi ina na n'oburu kusobamu konko bwa hata Abasiraamu bambara hituru bwamirana baruberera kuhika biliyonemu ahicahika. Omuhandiki wa Mbarara District Muslim Supreme Council Ntutu Musiraj nayongera kugamba acho kwembekera district kadhi. Reke mbongere mbizusye ngo twineyo na kadhrani ebiro 8 yo kwa katano ogwo mukoro no kwirukangerera enzu ya kazi na mitanga kandi abantu bona bijumbire nibenda kwiruka. Aba TV West Disenyomo Gideon.